Limore yaltuɓe tawaɓe e suɓo ngon ko embere capanɗe joyi piccal sappo e nder temedere winditiɓe ɓen hino ɗuyti e yeru yaltunoɓe ɓen e suɓo ardangal feƴƴugol ngol yaltuɗi adadi feññineɗe ɗin ɓangini wonde hoorejo fedde RHDP nden Alassane Ouattara heɓi polngal mawnungal ittiri capanɗe jeetati e jeenayi piccal capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi e nder temedere daaɗe suɓiɓe ɓen himo yeeso ɓe o folondirta ɓen nayo e dendangal diwe leydi ndin hay e nokkeli ka tawata ko fakkeje lundiyankoɓe ɓen wano ka Sare Dabakala nokku ka Jean-Louis Biyon woni sarɗiyankojo kono Alassane Ouattara heɓuno capanɗe jeenayi e ɗiɗi e nder temedere daaɗe suɓiɓe ɓen. Biyon ari e darde ɗimmere e ngo suɓo wondude e tati piccal meho e jeenayi e nder temedere o jagorɗo kiɗɗo jeyanoɗo e tugale fedde dawro PDCI RDA heɓano ballal fedde makko nden fedde nden yamirano jokkuɓeɓe ɓen yo suɓo goɗɗo go ka darde tataɓere ko Simone Eyive ɓeygu kiɗɗo lanɗo kiɗɗo on Laurent Gbagbo kanko o wi'i o jaɓi yaltuɗi ɗin ɗiɗo sakkitiɓe ɓen ko Awa Domelo dartornoɗo inde mum iwɗo e fedde PPACI e Henriette Lagou. Abdoulaziz Diallo, Abidjan, RFI.